Yo e whatalo whātu fo ele nei vaenga o le taiao ele suafa man malo Yesu Keriso ele ia maulungo si o tātou atunuu e me se fo ele nei taiao manuia malo le so e fua maua malo fo le folau malo fo ele ngā lulua ele nei taiao e whiau ngā luenga e manatu o lo whapena ona so longa le lei le nei aso e ala le whatautainga le mana o lo tātou atua ele lofa o le anganga whaola ia so se vaenga o le nei atunu ia le nei vaenga le taiao e apenana mo e whatalofa ma whaamalo i le alofa le atua lea whai o tātou toe wheiloa iai pe o na tātou mafutas 𝚟𝚑𝚡𝗏𝗡𝗏 tātou 𝚘𝗏𝗏 o le leo le whaolataga toa whatalofa le sunga le whawhengainga le whaatonu o le tātou TV le Global Kingdom TV o e apreta ia me se fo whatua ma le nofo ialo me se le langolong sua sunga toina ia le atinu whamahalo ngā lua pe ona se mawai atu le 𝚘𝗏𝗏 mātanga o fie me se whatalofa le nei vaenga le taiao le tāpo inga maua nei tua asi sine maunta malawa ia manatu o solonga le lei a lo lava le onsai ma lo lava le taputapua i lo o tau ngā luenga whita i tungai ia lo la tau o lo o tau nono manu ma tāpua i atu i le alofo le alia wā whiangai ai o Samoa ma ngā luenga ia le mwhana whaangalo sungai whiangainga le la tau matawhai tau awe i le aso ma le aso o le wala au lea i le atua alofangia ma tu tatonu ia o lo maa walunga le alofa ma le angalelei i le alofa tai mai o lo tau soifua i le na aso i le nei tai au ia maso mātou wola lea o tātou toi wheloa iei i longa o peau ngalu le tātou wala ata o le Global Kingdom TV e le whaiwhen whaangalo i le nei tai au pe ia tātou paanga i longa le Facebook Live i le nei tai au ia po fela va se vaenga lo e mafuta mai lunga le tātou Facebook Live whatalofa tu atu lo lima tu mai lo au ma lo soifua ma lo lava le onsai a lo folau le nei vai aso ia lo fangia le manatu penana manuia o fuafuanga i le fesoasoani mai o le atua ia le ngata lea lunga le YouTube channel ia ma penana whaatalofa atu i lo tātou ainga ma lo lava le tatalo mai ma lo le tu atu i le atua ma lo fo i le onsai ia o ani mea lo whapena o na whataiai ia lo fangia le atua fesoasoani atu ia manuia fo i fuafuanga le angai atu i le whaiunga le vai aso ia le whaangalo le whaatalofa nei paanga o le tātou fo i ala ata po ai ainga ia lo mai mua mai Australia ia me se fo i Alaska i Amerika ia whapea fo i Tutuila ia ma Samoa ia whamalo whaatalofa atu ia o tau umalawa o lo maua mai mua mai ia whamanuia tele le atua i le nei tai au ia lo fangia le li le nei aso ia taulu no finangalo ia penana mautua e le alofo fai manuia me uma i le anga le leo le li ta tonu foi lo fa penana so longa le lei tiuta mafaiva feanga iai le tapua inga mau o nai tua ai tonu mauta malawa ia e mai se tonu mauta ngase ia sia lava le alofa tu no le antua i le feanga iai mamta utonga tinga waftai e le mana o lo tātou wali i lana whaiva venga i lo soifuma so mātou wola ia leo mawele nei tai au ia vi ia le atua tātou awe lea ma si itia le suafa manu malo o lo tātou wali i wafu wale nei tai au ia manatu lea la i le nei aso ia o lo whapena o na so longa le lei mea uma ta oto fo i le lei ia me le lei mea uma lava i le lei o le tātou atua ia o tātou iai le nei tai au le tātou 𝚘𝗏𝗏 o le leo le whaolataga o le lona sfulma fitu lea o le tātou 𝚘𝗏𝗏 pe ona tuina atu tonu le lonto o lo whapena o na longo pui ali o le whiau lava lea i aso mulimuli o le whamanatu fo lea mo taimi ma whiangai i tātou e ki tilo i neita wai tāu le tele o mea o lo tūla i maima mea tutupu na i lolo la ia ua lata le fio mai a o mumoli pea le whiau whamanatu o le alava le taimi e whapenana tu inatu i tonu le tātou wala ata e le ngata lea isi fo i ala ata o lo lungo o lo whapena ala leo lo mumoli atu ai le whiau ale tasi o le alofo le ali aua te whaatamala i aso whapenei aua te le loa tai au te le lo foi lo 5 minuti o lo wola
o le taimi tātou te whatamalai, ia o mawale a wanoa longo ai tātou e ala na fionga. E whalala tātou mafuta nei tai au, o le FAAOLATAGA lea lo tau whapena na momoli, o le leo le lofa tu noa e ala na whaatanga. E la tātou iai fo ele nei tai au tātou te tala noa ai, a watu fo se whamalosi, a watu au mai, tātou awela le vi inga i le atua le nei aso. Ia penana nga le lei atu le ali, le ngalo fo ele nei tai au, o te tarofa foi ma mori alofa anga i le te tonu o loto a whapuipui o i la toro whapena o na nofo tono ne nofo anga. Manatu o lo whapena na mawale a wanoe whalonglongo i nisi o lo mori mau atu e le tala le lei o te talo lava lea. E o le tala le Yesu na manea i nai na lufu lima tusa matai o whai mai sa ofia ai na o tau wasi, sa ofia sa ule lava lava na o tau wha lava lava e wha ofu ia tau, sa ule whale mai na o tau wasi, na o whale pui pui na o tau wasi. O longo winga, o lo ota oto ai, o le whina ngalo le atua so se mea ina ia o ia ile FAAOLATAGA, o le FAAOLATAGA nea le atua, ia maua tangata uma, ma ia iloa tangata uma, e le ai seisi ala le manuia i le whaavavau ana o Yesu le ala. Ia le ngaluenga whawha pe sumalua le sisi suafa i lalangi te wala awa tua i le suafa le o Yesu ke te whaolai nai. Ai whai mai le o le sufaono, whai mai o ia o le ala upu moni ma le ola longa winga. E le ai se tasi lava a wala e o ai tātou le manuia i le ola whawau tau te o le lotu, tā pena i tātou, whai a uma mea uma i le lotu. O lau tapenanga o ngai o inga o le avenga lo loto i le atua i le lotu o tāua tele. O lo walu le ola e whawau o le ngaluenga po le matawhai oi po o le whina ngalo tu pitoa leo le atua e ale lo nalo o lou talia ina leo le whaolatanga. I nei la tai au, la tātou a mata se te talo, ona tātou tala noa aila i le autu o le nei aso. Lo mātou o tua le na whaia mea uma o le nei aso. E momoli le loto whaatai le whaatumuina tono nei poto i lo mamalu o lau whaunga. Ai maise le langona whaasofia ina ai le malosi e tala noa lo wanga le lei. I lo mātou langona i te tono le nei poto le ali ia a o whapena. O na ngālu lue o na pena se i mawai atu, whaasolo atu pea. O lo mātou langona fia mai alo walofa. Wha wau le ngaluenga o whea se waenga o le nei atunu o lo mawai la tau lo fia whalongolongo o lungu te tono maota malawa, te tono whalwhai ngaluenga o te tono whale mai o ta avale, ma so se mea lo mauma i ta talo lava, ia ta tala e lo lato loto whalongo. Ta lia ma le loto wha maulalo la upu. Au ngā ina le tau waa le yaso si tia lo suafa. Manuia maanga le lei whaanga ngana ule ale ie. Ia whaia lo whina ngalo ne yaso wha manuia le tāpenanga ma mea uma se ia o lava i le ungo le ne yaso. Fo i le vi inga lo suafa Yesu. Amene ma amene. Ia, ia le ri ni tai au. O le Eperu mta apisifu whai pulusu mo le ono. O lo iai nā se whai tau. O se fesili e lo ta oto mai e tonu nā. O le ale whaautu ai le tautalanga le tai au po se whaamarosi e po se au whaamanatu le nei aso. Te amai e se fesili whaapea. O ana whea wale e se whaamoe le tangata i le whaolutanga ke riso. Wa e se taimi whaapea nana le ai se whaamoe. Wa e se aso whaapea nana e lo ai se tala ua le ai se whaamoe mendei. Wa iei se taimi e te ala mai e le tai au e whaalongo se news po se whaamatalanga ua le ai se whaamoe. O le tali le ai, paua lea o le whaapena, paua lea o le whaamanatu le i o le te fia tala noa e tai au e lau tala noa. O le au whaamanatu o le tono tu stala Eperu whaamanatu e a tātou. O le whaamoe lea i le o le whaavau, e le se me whaapena o na whaalea o ngā ina se tangata. E toi whaalea o ngā e le atuala na ia pule pe a whaila i le a. O lela tatu tala noa i le awala ma le mafuanga e ala e ona le tau nuu la le mea nea pe ona tala noa iei.
E mo le tau te tala noa fola lupu le sa tala noa fo ia fionga le atua le vaso vai aso. O lo talia ina Yesu e ve mali mfaola te sao le ole whavau e te anga i le manuia mai whapenana i ele sao le tonga te uru fale ai. E matua wha maundia le aise me tasi e seo na mea. A o le tai ao le nei o te fia fesili at oi. Wa eise tai au tala mai o le se wha moe moe. Eise mea te lo ai e le ono o au le wha moe moe lea. E le ono o ai oe i le wha moe moe lea. Le la tatu tala noa le tai au le nei. O le la tatu whaasoa i e tusa ma le upo le atua e wha manatu ele mea nei. O le fe au wha manatu ele se fe au wha masino. Ele se fe au wha penana tusi e ilo mantou lima. Ele se fe au wha penana mantou whai esa mantou whai unga i ati o taupo so se tase whalongorongo mai. O le fe au, o le fina ngalo tu pito le atua e wha manatu. A whaila lo o tusi le upo le atua longo winga o le wha manatu mai a te au le tautala. Wha manatu i a tātou umai e wha longo e wha alau i loa e le wha nau wha tua i a lātou loa. E pauale le mafuanga e leina fua. O longo winga o lau tāpenanga. Ta sile vanga e tauna o iai lau tāpenanga ma lau siusila mamau. Le tō wha mamau ma le wha au tautanga lonato. E ta tauna tele se taime e te sila i le vanga lea. Le la tatu tala noa i le nei tai au. I le Eperu alon mta apu esfuru. E tasi se whai tau o mai e se fe au lea o te fia tala noa e te lelo no whamtalanga. E pula lusu mo le ono whapeno whai tau ina. A wa a whai tatu te angasala mo le loto iai. Pe a uma ona talia o le malamlama o le upumoni. Ua leto e lava se taulanga mo angasala. E toi whai tau. A wa a whai tātou te angasala ma le loto iai. Pe a uma o na talia o le malamalama o le upumoni. Ua leto e lava se taulanga mo angasala. O lea i le tai au le nei o loo whapena o na mai le whi au ma se whamanatu lea mo keresiano. Mo le au whatuatua. Mo ule tautala mo le au whai ngā luenga, mo e ngā lue, mo e pepese, mo e tutu tono le whale, mo e lo latu tau ave le suafa o le alii. O e lo latu whatuatua ia te ia, o e lo latu whapena o na fia e whaalongolongo ma ngā lulue, ma whaialo na whina ngalo. Ua au mai ala le whiau whamanatu lea, e whailoa ina ia whapena na tapena ai tātou. E toe tilo toe sila ane ma toe wawa atanga ifo. Ia vaenga e o iai lau tapena nga ma se whaamanatu o le tala lelei ina ia mau pea lo whaatutuanga. Ia o iai sau tapena nga, ia o iai lau tilo ina ia mawhai o na tapena mea nei awana iai se taimi. E o na whamatala ai e le whionga le antua. Awa a whai tātu te angasala ma le loto iai pea uma o na talia. O le malamlama o le tala noe a tātou o talia le FAAOLATAGA. I le whaamanatu po le tautalanga tusa Eperu no whanau terenga whemai. Pe a te ena ma le loto i eita ngata i le ofo po le mea lofa po le ofa le ali ina au mai. E ala ilona soifua ofo ina mai o ke wiso. E winga i le FAAOLATAGA ua tātou te ena fo i le mea lofa sili. Ona ua tā ua mai le atua ua lātou le amana ia ina foi le taita inga le ngangpa ia o le na te whaalia mai a te tātou le alofa. Muti vale o le whaamanatu po le whaamatalanga e le tusitala e pelu le melea. O lo tātou le talia ina po lo tātou te ena ina lea o le alofa tu no o le atua ua umana saunia mo oe mau i le ola whavau. E ta tau wai e tātou ona tātou saunia o tātou tangata yaso uma. Ai a whaina o loo whapena ana whai mai. Mai le tala a whai wa tātou te ena. O le te ena le tala noi. Tātou a lea mana ia ina. O tātou le talia ina. O tātou whai. O tātou le talitonu. Ma o tātou tutu mai o te mai. O le winga na. O loo whapena ana tala no mai ei. Le tustala ia tātou, whai mele ia, o le nei lamta ina, ua tu ina atu ke wisiano i utai ale taimi lea na tusi le Eperu tusi. Whai mai o le lapata ina tangata i utaia.
O e na whaasoina te ena ke wiso ai whaatatau I so se dasi te ena ke wiso ai angai atu I se isi tatolunga po ua malama le lava I le ngā luenga tongi ola ke wiso ai ua li liu eselo na loto mai a te ia. Mai le whaamatalanga le melea o lona wa umana e talia le alofa tu noa le atua. Ina ua ia te oe le anga le leio le ali e ala lan me alofa fuaifua. Wa e talitonu, wa e whaatuatua, wa e whailau tau tinonga, wa umana whaile lua o singa whengainga maia. Ai whai mai o lou toe li liu ese. O lou toe alu ese mai ma e whai. O le tūlanga le anga le mana o aile atua te whamanatu le tai au nei. I so o se kerisiano whaatua. O lo ua whapena na e taritonu ma e mausalilo loto I a te ia. Ai ua e toi alu ese mai. Ai ua e toi alu ese mai ma ue whapena na whai oe masitangata te te atu. Mai whai ma whai sau whamtanga. Mo whai oe masitangata e te fia. Te ena le fina ngalo le atua. Tu sa wa whai oe ma se tangata e whapena na e tū mai oma. Alena e whai ale e tala noa le alofa le atua. Sa e soifua ma e milo I te tonu le matango fie o le FAAOLATAGA le li. Ai whai mai le tala ina wa e toi alu ese. O le tusi e le Eperu tusi. E whamanatu ia te oe wa e toi alu ese. E una tusi tangata iutaia I le latu te ena o keriso, malana latu whaatusa Yesu o I o le te moni, malana tu whapeatu o le angalo I le li. A e lo whamanatu mai fo ia te, a e solo mua tangata lotu, na latu whaia tusinga ia, tusi tangata iutaia latu tusi ma ave tala ia Yesu, malatu whapeatu o oe na o lo ia te oe le pele sepulo, o le anga. O lo whai a o tangata o le tala noa. O le ala tusi mai le tusi ma toi whamanatu ma taupu le whaipulea. Ia I tātou umaia. O le vaenga o lo talia ino Yesu e le se mea whaalea o ngā ina. A o e pau leo le mea lewa whamanatu mai a whai. O le awhianga o lo uolanga o te tele ngā luenga le nganga o le li. O te tele I mea e whai. Ma e mori mau e tau le suafo le li. O te o au se tangata te. O ilo tala noa ai le tuspa ia. E ao na o wha mawalalo. A o iai le ava noa le ola. A o tato iai le ava noa. E ta tau so se kerisiano. E ta tau so se tangata. E le I whaolaina malo o e whai. E lea whainga tele ia. I le mata upu le tangata le Italia ina Yesu langa. Langa le mauna Paulo lo ingan mo kon lito matapu mo I mean mo Timoteo o matapu mo fai o lo fa pena na tala no ai ia le apostolo I le mo ia Timoteo matapu mo fai pasuma tolu le ngale fa manatu le Paulo fai mai sa o fai le na me le taimi o lo le malamlama sa o fai le taimi o lo ponsa o tele na o sa wa le taimi o lo le malamlama ele tele la se tala noa I la tau ia tūlanga lo la tau le Italia ino le whaolataga. A wana ingale o le te whaalongo mai le tai au nei. A whai tele Italia ina Yesu e whai mali ma whaola. O le unga e o iai te anga I se oli. Pe a whai e tele Italia Yesu. O lo loto wha mawalalo, o lo loto wha pe nana e whatu ese o hao le tangata sala Italia Yesu e whai mo wali. O le so o tanga lo manuia e wha vau. Ma le so o tanga le ola e wha pe na o na vavai e se mai tātou mai lalo le wha sala. I le wha alinga lusfuru mo sulima o lusfuru. O lo tala noa e ngā le unga e o iai. Ai, o le te tala noa le tai au le nei. O le te tala noa le tūlanga. O le tangata whaola inga. E lo wha moe moe. O le wha moe moe na lea. Leo te tala noa. Aua ne I wha pe na pe o na tala noa. Ia Paulo le mtaapunga karatia mtaapu le momufa me awani aversa o tonga ma me fai ma upenga o le amioleanga. O le ala toi wha manatu le fe au ne a fai wa utalia ina Yesu e fai mali ma whaala. Ai a fai wa umono ia te au le malamlama wa o loalo na alofa wa o loalo na ngalelei wa o malamlama I mea umanei.
ai o toe alu fai o ina le yele fe au le aso le nei o ina le yele fe au le aso nei ile numero na mtapasuma lima fa 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚑 tasi numero mtapasuma lima anu fa 𝚘𝚘𝚙 tasi tosa fulma totas o le ile upo le atua na fa ya mose na fa manatu e mose ina ua malanga mai le nu mai e kupito alu le lato malanga ta failo le atua tula fono mo fa pena na avia mose fa ya tua ile nu so tangata nu ese po ai lava no fo tonu i a fai ua lato loa o le atua manuia le atua lofa le atua ngalele ai a fa pe ola fai maola le matau maola fa mawalunga malato fai ya ngalwenga fa melo le fa punga nga fa mai vai ese tangata nga menga ave ese mai tono na ele manuia ele yai o ia lo manuia o le puna i tonu longa winga na mata mai fengen tuaina me nei le fofoanga po kalame ma le tapenanga le atua le malanga mai o le no ma le faatulangana le atua longa winga na fa manatu ai ma le FAAOLA o le manuia le atua awane e manatu e halu o e ai wa manuia wa utofo o fapenana o langona ina ai a o toi faia sisi me se mai mene e te lelo ua fainga le ala na toi fa manatu mai ei pe ona toi fa manatu ile tusira Eperu ile tayao ne me venga lo lua na mai ole manatu le ele ai se isi taulanga e talia mo le angasala na ilole maliu ke viso lungo le 𝚟𝚑𝚎𝚘 a faite ena e se tasile taulanga na faia ke viso ma ua ia le malama le lei ia wa onga le tala le lei e winga iai o lona winga ele lei ele ai se awala mo le ngata e whaolaina ai awa ele ai se ele saunia le atua se isi ingoa i le larolangi e mawhai ei ona whaolaina i latou malava e wala awatu i ateia ma vai le malama le mele tala noi a whaiwa e talia ina Yesu o tātou ia te tonu o whaotanga ele avea foi whaotanga ma taalonga o foi na avea le whaotanga ma mea whapenana ta alo ai na whai ei whainga whapenana ua whai pe o se whataalonga vai te tonu o tūlanga pe o whapenana whaingo fie awane i whaia whaingo fie lo mawhawhau a whainga tāle whainga tuai ele i whaingo fie ia mose ma le tau mo whainga e o lawa le tū ma le tangata taimi e whaale tonu ai ele fo ile o ina ma le sala ele atua whai ai le alaua toi a mai ele woni lea ia tātou lea i le taiao le ne e whaamanatu ia te au le o te tautala atu taiao nei longo winga ia e ngalua tonu le kalesia ma lo whaamaoni ma le whaamautu a tili ina o le fina ngalo le atua awane ia te oe maha au le te awane ia te au le whai awane ia te ne i o wola i se o langa leanga i te tonu ina ua utalia Yesu e whai mahali ma whaola o iste ngata tilo i me te tele e manatu i me te tele ia pa pia o le whasio tangata o le ngoi o le whao mea o le mulilua o le whaitanga ai ngalo ia te oe o le tau pelo ma le mo le whai ai le ngata leo mo mea upu tau suai o mea la iti ia o le to e wha manatu ia te tātou a whai ua e talia ina le upo le malamulamba ai a whai e te toe ola ina ma o ola ina menei o lo wha manatu mai e tau e le to ese alo whanga lo uolanga le mena o lo au mai e le fautuanga tele ma se tima inga ma se toe tatala ina o le finangalo le atua so e le te tau ai ona tātou whata mala ai le mena a whaina whaie le atua ia mose i le mataapunga sumali matusia numero ma wha manatu e whai 𝚘𝚙𝚢𝚘𝚎 ma le tautas wha penana whailoa iei aua longo winga o se vaenga taua i le te tau ona wha tau nuina e le te tau ona hola ai e le te tau ona tātou whatinoa o le upu aua tu o le upu tu o le ai o le upu le ai ulongo winga e le toi ai e le koe whaongainga e kākou
ia le vaenga lea. Ua ave ese mai tātou a whaila o le mawhai o na tātou whaia pēr mea nei I tūlanga o te tono whaatanga pese mea o se ngangana a whaavea ai po se ngangana e tautala ai po se ngangana whaongaina I aso whaiso whaamanatu ia te oele upu leo o whaamatala te au nei o lo whai mai rewhai puru sumona a wā a whai tātou te angasala ma le loto I ai pe a uma o na talia o le tala no le mea wa uma na whai o le tala no mai le mea wa uma na whaatinoa o le tala no mai le mea wa uma whaataunu le mea na o tua mai le whaataunu ina longo winga o I ele woni awa le whaia e le kaunga e le te tau o na whaatinoa o le whaatulangana le mea lea e iailo na tau o le awa ma le tau awa ne whaia langa te lea le sala le whaatali mai te le sala e ala tatou wola le mareko nga e tolu lo whapena o na whaalau tele mai ei o lo whaalau tele mai ei le maletala mareko nga e tolu lo valu o lo whapena na whaalau tele mai ei a le whiau lea e ao o le mea whaitete ngata tele nei mo tātou keusiano ma tātou umo e ua whapena na whaia ma lufi fina ngalo le atua. E mele fai polusu mai varu malua iwa. E mone o te whai atu ianti o tau e wha maa ngalo inga salo malava. E tangata o atoa bau puleanga malava. E te o tau e moni o te whai atu ianti o tau e wha maa ngalo inga sala a tangata atoa ma upuleanga la tau te upuleanga ai. A o le upuleanga I le nganga pa ia e le whaamangaloina ia e le tū lava ai peitai e te tau ia te ia le sala e whaavavau ia a kako ki kilo la le wha le awa tu te isi tele mai le awa tu e tu mai a tili tua le wingo le whaalau telenga a ona e talia o mea umalai o leito tonu le a uma na e talia le malamlama o mea umalai e te tonu le to e whaamanatu ma le tusi lea a mareko e ta tau waia te au lea o te tautala ma loo whai te awane I o whaasea o le whaamasinonga ia le atua o loo ina whai maina le tala I le vaenga lea o nisi teime ma fau le keusiano pe fai ona lantou fai ale nei ang sala o le upuleanga I le ngang paia. O le mea le alo fa pena o na fetoso I te le manatu o le lalolangi fa keusiano. O le tu fa keusiano, o le ngaioinga fa keusiano. O le isu le alo fa pena na te le ai se si fe numia I o le menei. O le fai le ngang paia. O le fai le wa isi fai mai ma tu te le fai le ngapa ia wa ka ngaka le fai o le tangata le fai ta tu te la ngona le leile me mai le nganga le atua ma me le mai nganga le atua e le ai se taimi ta tu te fai ai e le se taimi ta tu te atu e fa pena na fa sala lau e pepelo e fa leanga o le pepelo ma fa masinonga le atua lunga tangata le ngame le fai o le kerisiano e fa pena no fa peifo o lo fa masino ai langa pa ile mo I ma fa maoni o le tangata mana me le fai ha o le atu na tsifia a le fa manatu I to e fa manatu mai onisi taime ma fo fau kerisiano pe ma fai ona la to fai me le nga sala ro pulanga I langa pa e le te tau kerisiano ona popole pe atu vale le menei me momo o le nenga sala o lo fa matala le tusi le o le nga sala le mafua mai ona ole ki Apollo o le mea le po le ngaluenga tele le te Apollo le fai o le amai o le taritonu o le amai o le loto tete o le amai lunga o le loto fai
Mana tua oe sa mo le taeo nei, o le tangata le ui where upo le whaamanga loinga e o le oti. Langa o langa ngaluenga e whai aso uma, o le te tea i le atua malona whina ngalu. Lea le whaamanatu le taeo nei, ai a whaila e iai ma se tangata ia eiloa, o le whaongaina mai o le mele tala noa i le tusila mariko, o le ua toi whaalau tele mai, o le nei angasala a wafo i o le angasala le nei e mafua mai ona o le ki Apolo lea. Ngaluenga lea leli o laulangi lo whai. O lo whaanga ngana ai lo fufonga. O lo whaamatala mai iau upu. O lo whaanga ioi mai iau winga whaalia. Ma le whaataunu ina mai i le ali mai luma. O lo whaia nungo ati. O le ala a mai le woni tele mo tātou. Mo tātou. A whai wa umana e talia Yesu. Ai koe whaasanga mai koe whai ni melea. Ne whai mai lola i le tusira mareko. Leo o toi whaamatala te anu whi mai. A wale upu le anga i nganga pai e le whaamangaloino i e tu. E le tu lava ai pe ta e te tau i a te ia le. Sala e whaavavau o loo kaukala. Po lo whaamanatu. E le fionga le atua i le ti Apolo malanga ngaluenga. E ta tau le ki Apolo le sala e whaavavau. E te tau ai a satani malona malo mangangalenga uma ona iai le sale whawa. Anga foi o le ngaluenga le lefai. O le lato matawhai oi, o matatale whai a so uma. A o lalo maila, whai maila ia. Ai a whaila. Keu siano. Whai mai, ai a whaila. Whai maila, ngaluenga le a te Apolo e te atu i le ngaluenga ngā paia. Whamerea, a wai whaalia i le loto le tatonu ma le salamo. A wai o le te ena pea o le ngaluenga ngā paia. A wai o le te ena lava lea e oe o le atua ma lona fina ngalo. O le te ena pea o le tupu pea o le loto te lea ma le te ena so uma o le fina o le lauwa ainga ma launga i Malenga yo inga leo. E mafu ai ona tupu tele ne mele. E ono te le se afianga i lo so fu fa le nganga. Male lo la ngona wale fasilia te afa kalia so fa malima faola a e toi fai le ngaluenga ale atua le ngalu e isi la uso. Isi la ukeusiano. Mai fa pe tele tonu o me alaka. O tele tonu o lava hanga fai la tu. Wala me fai. Awa te tautala pe a ele malamlama. Awa te whaalia so vai. Pe a whai ere i o ia te oe le malamalama le atua i le vaenga le o whape nana tala noe. A o lou file mu mai whape atu le atua lo ia te oe le whaamasino a mea tonu. Mei. E whaamasino i nai. O le mele tau tala nuta upu, o lo walu whaalelea, o lo walu whaalau iloa, o lo walu mai whaape atu o te le taritonu le ngampa ia malamea, o te le taritonu ia te oe me whaingo ngā mea, o te le ilopo o ngā mea ko ke whai mai ai, te le ilopo o ngā mea ngana tu te ngana mai ai. O le whaamanatu, le ua toi whaalau tene mai, pe ua toi whaate le mai le tau tala, i le tusile mareko, le ngata mai, tu uina i le tai lotu Yesu i le upuleanga a o le mea ofuai o ta ngata o lo whaapea nan tau tala whinangaro le atua. Tono iu taia. O le tele i o taimi la tutua ina ai mesea tai o lotu, o le au whalasai, o le au sautukai, o le au sekulingi, o la tau, o lo la tau ngā lulue. A o la tau anei e ona upu ia na lafo ia Yesu. O la tau ale matua ina na lātou whape nana whaonga ina. Le onga upu whai na. A whaila le tala noa le whionga le atua ma whaamanatu i le tai aole nei. Ma toi au mai ai se malangona e lui tau wai tātou e whai ma whailonga whaamanatu ia avea le FAAOLATAGA le tusa Eperu. Ma le toi whafangu ia tau ai maise tātou uma.
E ono tātou le o le manuia e whaavau le atua o uman pena i nei i le alofa tu no e ala ia Yesu Keriso. E ala ia Yesu longo winga o le vaenga tā ua o tātou e tāwana e o lo tātou wola ina, o lo tātou whaatino ina, o lo tātou whaa tūma wātiri ina, o lana fe au, ma le loto tātonu, ma lo tātou Lenga maiko kongo si o manga a konge. I le ngā luenga le alofa tu no le atuela le manalonga nganga. E iwa se folu pa sengele nga yo ingat ki a Paulo e whalea ngai. Whalea ngai. E le pomala e le telo mete matamata tua i la tau e ro la tau oe. Whalea nga nisi o lo moli maule tala le leilungo le ala. Nisi o nei au nei tono maunta. E o atua le mafofau. Talu ai nei na la tui lesi tanga lesi ka me kinga ma le fanga la ku la fanga le fiau. Ala fta mo fanga na tui lesi tanga ta o le winga la foma talanga. O mea uma lo fa pena. O isi kemika ko kele fia tanga tale fa la inga ai fa mai la apostolo Paulo manga ia kala la apostolo na tupu na me e tau tele i malam na mo tele lo le lo fa tu no le tu. Ai ina o lo ke riso. Foi melo matala por ua fale au ngā mea uma na ulo. Wau ngalo mea uma. Ina ua maua tangata lea. Tangata lea na ho mea te mea whai mai kala apostolo o te le i toi tau tala le apostolo i ni mea whai. Ma ni mea vai. Aisa, wangai loa le lei o le ali i le mafutai. Longa winga o se whamanatu tele na mo tātou ai maisaru tātou iai. I le wala au man po kalamea le atua mo tātou. Ina i a vea pea oe, a vea mase whaamanuianga i le alofa tu no le atua uaia au mai e te tonu tātou. Longa winga, e le ka kaua se kaiminga e whapea mai, o ke re karikongua u la mea. O te le karikongo te tautala o pe pelo umala mea. O lo tau leanga ina o le suwafa o le ali. Tasi le vaenga o lo whapea nana whamanatu. O lo tala noa tu se Eperu pe ona whamanatu le taionde. Wa e toi tau sala ina ma e whaasa toro ina. E la tau na mua la tu te whaaleanga ina le suwafo le ri. I le Eperu na e ono whamai e. Longo winga, e te le se afianga o le si o manga whaatua tua o tātou. Pea whai tātou te whaia. Pea whai tātou te whaia. Awa ele ma whaia te tātou e na muai. Whaamana malama na lātou tofu fo i le mea fo i ina mai le langi. Mana wha tofu sia i le anganga pa ia. O e ua tofu fo i le upu le lei a le atua. Ma le mana o le ola atali. Ma ua pa u lātou i e le mawhai o na salamo ina ua toe whaasa tauro ina i lātou lawa le alo le atua. E wha ino sia ina o ia i luma o tanganta. A wā o le ele e inu e ua i pa u i le ua. Mai a wā o le ele e inu i le ua e pa u so o iai na tutupu wai fua a o ngā ia te i lātou o e ngā lulue ua maua ai lea le manuia mai le atua. O le mea le tutupu mai la au tui ma na oso. E fua ina lea ma whaala lata foi ina ia whetu ina o lona i unga o le susunu ina lea i le afi. O le whaamatalanga ngā le o le tusi la Eperu e toi whaamanatu mai ai. Le taha ua tele o le mea nei o lo tātou loa ma tātou malamalama le alofa tu no o le atua. Le whaamanatu o le mele ma nei a whaamanatu le tai au nei toi whaamanatu mai wha irma taapuna e ongo. O e na mua o e na lātou talia awa e le mawhai a te lātou ona e na mua e whaamalamalama na lātou tofu i le mea fua ina mai le langi. Ma ua whaatofu sia i le anganga pa ia o e ua tofu fua i le upu le lei a le atua. Ma le mana o le ola atali. Ma ua pa u lātou e le mawhai o na toi whaafowina o i lātou ma ia salamo ina ua toi whaasātau o ina i lātou le alo le atua. Ma wha ino sia ina o ia i lumo tangata. O le tau tala i kako mea leanga e whai. Ina ua umana e talia mo o talia mo umana e ola. Ua e ola
le upo le atua, excuse me, o e ola le upo le atua, ma e loa le leio le atua. Ae toe tupu ai a te tātou le tūlanga lea. Lea ua toe whaalau tele mai le tusi le mariko. E te le maungaunga ke wisiano se me toe o ia te au. Pe a whai o te soifua ma o wola pe se tūlanga whaapea. Ai a whai o o se tangata tātonu. Ma o whantua tue. E te pui pui le suafa o lo wali. E te alofa le suafa o lo wali. E te le tu ua lo wali I se mea maasiasi. E whai oe ma tausi mea lo na whina ngalo. E whai au ma ave fe au whaola. O le alofa lava e sau mai fofonga ia so uma le alofa lava na e tautala I le po ma le au. E le ese le tautala I le asa, e le ese le tautala I le sonfua. Le ngalo whina ngalo, a le whai mai, ua le ma whai e la tau e na maia na la tau whaamala mala maina. Le tala le lei, le taimi momo, ina ua la tau toe, whaasa tau roina, ma wha ino sia ina lo tātou li. E ala ia tātou wa mionga, e ala ia tātou me whai, e ala I se me wa tātou, e te leo le ngai, te le ngai yoinga. E whaisinga o ngā ma le te leo ngai yoinga menei, pe a tātou titiro nei ei le wha matalanga, ma le wha atūlanga ina, e le atua me uma, ona o le whina ngalo ma le wala awaleri, e a ona tātou titiro e le se mea wha le au ngā. Lo tātou tau tina I le lofa, lo tātou tau awer whina ngalo le atua, o lo tātou ngalurua I lo na mana. A e lewa mai le woni, lewa wha manatu, le woni le whamele ruvaenga longa tolu ruvaenga le tusa maru kumai, o se anga sala e whai ma le loto iai, o se winga le tau le I le atua, o se tamai titi e le ustai, I ona mantu ai ua ia, mana o whaamaro sia le pule mai I la ua, o se ngai o inga ua matua le talawhea ngai I le silafanga le atua, whakakaingan ngā. Whakakaingan nā leo toi whaamanatu mai le tusinga numera, ma ia whapenana mai e. A whai e eise tamai titi te tonu I iaia te ia le langona e mana e whapenana sopo le pule e lungo I ona matua. Whai mailo le tale tuspa ia e le I u manuia le nā, le soifuanga le nā tamai titi. Leanga o le whina ngalo le atua I lana whaolitanga. Awane e whaaleanga ina au matua. E whapena fo I le meo le whaatata e I. E le tatau, a whai wa whanau fo wina au, e le altua e ala lona mana I lona alo. E le se mea tala whea ngai a te au lo toi whai, I lo ta mana o whanau mai ai. I lo tinana o whanau mai ai. I le alofa na o whanau mai ai. I le sosio lo na mana ono sai wa o whanau mai ai. I le ola fōlea e te taua ia te au ona o wati I ai whawhetai I lo na alofa. E lea te tauna ia te au. Lea wa mai le whatetainga pe ona awe lea tua ia mose. Ai se tasi te tonu o le sauwha inga po le nuu. E ia te ia le te whaasolo mano I lalunga. I lau tūna whono, whakea ese menga, ave ese, wawai ese. O le tangata e whapenana te o na mātua, o le tangata whaitaanga, o le tangata e a, te ma whapenana ave ese. Nala te whateitai, te mai re whateitainga. Te whateitainga ma le te whamanatu mai, e le whionga le antua. Mai o le whina ngalo malia I o le atua, e whaamangalo e angasala uma ua I loa, se iwanga nā aile angasala o le upu leanga I le anganga pa ia, ngai ngā lufuriwa. I le mātai o nai sulua, po totasi tolua, o lo whaamanatu mai e nā le si tā ua tele. O lo whai I le alii whaamangalo oi. A o lo upu vale I le anganga o le alii. Le nganga pa ia lo ia wha mau whai longa tātou I le aso ma le aso. Whai mai le upo le atua I le tai au le nei, nei manatu le nā tangata. Nā te toe maua se mea le lei mai a te ia. E o le unga pe a le
loa ona sala mo ma whaamaulalo. Pea le loa ona sala mo ma whaamaulalo lumo le atua. O le upu whai po le angasala, o le upu vale i le anganga pa i au fia ai so se upu tau whaaleanga ma tau tala whaasanga i le tangata ma le ngā luenga le anganga pa ia. Aua, whanongwhai aua o ngā luenga uma i nei, o ngā luenga uma nei, o ngā luenga whaao so uma ia, mai a satani malona ma lo. Leala lenga ma mawhale tau tinonga, ma le whaamautuina o le whina ngalonga le atua, e toe whaasopolia ai, le isi o la malosi o le tangata, i le manuia e whaavavau, i lona i loa ina le vātapuia wa uma na vavai, ki kilo sa moa i le tae au le nei, i kilo lunga le melo e, kwa le eise mea tau se vātapuia wa leise whaalolo, wa sa wa lunga eva i lunga Facebook laulava vale mereka e au e po o whai lava, o upu leanga uma, o me leanga uma, a lai whaafofonga leanga mpa e molo tau sira, fia molo tātou loa, o nei mea uma, o loo whapenana i ailo na nganga, o lai whaalongo i loa le lei, malama le lei lau mea lai whai, aua nei ngalo, a whai lai te whai a malou le malama, a manai lau po la pasolo, o lo taimi le te tauna whaamalo, whamai tala po ina o mauala ke riso, o whaamaualalo ina o loa le ola. O te whaafitai e ilo loto i le atua wa ana whina ngalo te oti, ai o te le i o le melea, e whano ale unga. Ai e whaafitai le atua, la langa whamai tala apolo e tusa Timotheo mta i mo Timotheo mta mo anu whabasuma tolu, na o whai e lo le malamlama. Na o whai o na o lo le iloa. Na o sawa i lo le talitonu. A ina ua o iloa. Mea umasai e te ua le au ngā. E se le mānaia. Leala toi whaamanatula i e tā ua sa moa le nei tae au. I lo iloa atili o lo maftanga lea. Aua te taalo, aua ni o taalo ai. Aua ni i whai whaatalonga vai e peo se mea whaingo fie. Le tāwhe mai fofonga ia te oe o le upu whai a ngalo iai o le te whaongaina o lo whapenana e promotinga le malo sa tani o le te atu o le whai atu o le whaleanga atu o ai le whaianga iai o le whaianga i te tonu o le te whaianga i le atua molona whina ngalo o le te whaianga i tangata o lo whapena na lantou whaatinoina o lo lato pese i o le whaia, awane e tātou tū i le atua e whamasino walae, si la fia le atua mea umalama. Pawan me tātou te talo le ali alofangia, te talo le atua a whaia le o se mea mai le atua, te talo e whaaua e le whaataunu ina le li. Awane i alu tātou le whaitio, e alu nunga Facebook, e alu e whaaleanga atu le stelo e, o nei awala uma te whaia, o le ngalo ia te o kwa ki ngā le nganga o le arilenga o le whai, o le nganga o le atua le whapenana tauai. Ti nganga le o le nganga o le atua au whamatala ma whaaleanga atuai ma te lo e sili na ti ngalo na whina o se vaenga piko sili na whaanonoa, o se vaenga piko sili na le manuia, o se vaenga piko sili na onga. Wau whaamanatu male na nei tae au. Whaamanatu le au le nei tae au. Ina ia avea oe, avea au le tautala. Toi whaamanatu le au le mo le nei aso. Mō tātou le tātou whainga malanga. A o tātou iai te tonu i le whaamoe ma le soifua maua o le whina ngalo wala awa le atua. E awane i lapo nā manumi lo tātou au nanga i le ali. Toi siaki i follow tātou soifua le. Toi siaki o tātou o langa i le vaenga lea. Nga e ono awhia ai lo tātou manuia. E ono awhia ai lo tātou soifuanga. E ono awhia ai. E titilo tātou i anga sala te tele ma me te tele. A le milo te tonuta mai mea laiti ia. E le o iai sau, e le o alu tele eila vai. A o kama ia le
lea lava e whapena o na toso le mu mai tua tātou. O le mea lea na te whaaleanga ina pea lo tātou si o manga ma le wala au ma le wha pena na whaonga ina le atua o lana tangata. A wane inga lea te oi, ngaluenga leanga umai a whiri le whai. O ana mea o malava mea tau te mea tau whai, mea tau whaitio mui tau whaaleanga. O mea uma nei sau mai tonu o le loto o le tangata o lo ua whapena na afia. Ma reko fitu lua tasi malulu wha mai. O le mea sau mai tonu o le loto o le tangata e makuale angalava. Lele ma pe a whaina wa ele wala au le atua whaialo loto se loto manaia, se loto mama. Ai a whaina o le te manatu e whapena ana e whata oto pere melea. Na e manatu laia e te tau ona whaise whainga ele i worse ke le melea. Ele i a fia tele le vaenga lea. E te tau na ngaioi se ngaioi ngala whaalau tele ai le malo le atua i lou fina ngalo o le loto whaamaolalo. Loto whaamaolalo. E whamaile apostolo, whamaile tusinga mumoti moteo mta Eperu pe fa e upu ia fa mai lo ia le fina ngalo le atua te apostolo Paulo fa mai la no fa matanang e se le taua ia te loai le alofa le atua tangata le fina ngalo le atua i tangata ia manuia e mai le fai pe fa o le fina ngalo, o le fina awa o le mea le leilea, ma le maalia i lumo lo tātou whaola, le atua, o le fina ngalo ina ia whaola ina tangata o malava, ma ia o ina i loa le leile upumoni, awa e toa tasi le atua, e toa tasi fo le puruvanga o le atua, ma le tangata fo e o keriso Yesu lava, ma ele manaia. Momote mta Eperu pe fa tolu e o le lima fa le fa tau o le mea le leilea ma le malia i luma o lo tātou whaola le atua o le fina ngalo ina ia whaola ina o tangata umalava ma ia o ina i loa le leile upumoni a wā e toa tasi le atua e toa tasi fo le purvanga i le atua ma tangata o le tangata o Yesu keriso lea. O le mea malia na i le atua, o le mea sua malia ilo na whinanga, le mwhi le muwa ilo na whinanga, o le mea sili o na malia, whamaia, o le mea malia na i a te ia, i luma o lo tātou whaola i le atua, o le whinangalo ina ia whaola ina tangata umalava ma ia o ina i loa le leile upumoni. Mua whaola ina, le fina ngalo ai o le atua i lana pokalame ai a tu tase le aisesi na whapena na wha na te tosuia o lona fina ngalo ia whaola ina tangata malava. A ia e loa e ei tangata le whaola ina e le o le whawau mana promisi o le ki Apolo malonga malo e whapena na uma na tusi e o se oli wo uma na wha mo whailonga le lātou no whanga. Melo na lua lo whapena na malia lo whinangalo. O lo tātou loa le lei o ia e ala na upu oai o Yesu keriso. O le tangata to tasi. O le puluvanga to tasi. O le o lo whapena na wha moe moe iei mea uma tu tasi o le atu o lo na alo le na. O le mana onga ngā le atua sā moa i le taeao ne e au aia i te tātou. O lona whina ngalo ia whaola ina tangata umalua ia tātou loa le upu moni ma le whaamaoni ma le alofa i te tonu o le tangata lea o Yesu keriso. E le tatau aila ia te tātou o na tātou whaatamala ai, pe whaatala le ai. E le tatau ia te tātou o na tātou whape atu. E le se mea
o se mea na ona whaapenana ta whao ai. O se mea na ona sau te mafuta ai. O se mea na sau whaapenana participei ei whaahalu e lau taimi. Sa moa mai se tai au ma le tātou pokalame. O le leo le whaolataga, e leo se mea whaahalu e se taimi. E leo se whaapasi taimi. E leo se awanoa e whaongai. A o le tāua mai te tonu i. Pe ona e maua mai le tai au nei. O lana fina ngalo po o lana fina ngalo tupito. Ia whaolaina tangata malava. Ma ia iloa le leia tangata lana upu o loo iai o ia, o loo iai lana talaanga, o loo iai le whaasinomanga, o loo iai le ola, o loo iai pokalame, o loo iai le plan, o loo iai mea sonu. E alana nau lo na fina ngalo e tātou loa le mea moni lo upu lea, o loo ta oto atoa i nā, le aoaonga, le whaasinomanga, le whaamanatu, ina ia mawhai e le tangata, o na soifua maola, i ala o le atua e ala ina ia manu malo ma vavai ese mai tātou awa ai neo tātou so ona tau tala le mafofau ai so ona lafo ai so ona whai ai ni tustusinga ma so ona whai ai ni upu ai sea o lou malama i le atua e whapenana matu e le atua le iloa ma le poto ma le lama ai whai mai le apostolo ia peno whai atu whai mai le apostolo ia le tusi i le whaipura sumantolu mo moti mo teo le whaimari whaipura sumantolu o au sa mua i tau whai ma whaasawa ma whaatau tala a ua lofangia au a wana o whaia whaapea i lo le i loa ma le talitonu sai ai benga sa tātou iai uma na ui uma mea tātou i le nava enga a ina ua tātou iai lai te tonu i o le fe au mo tātou i te tonu i, awale e manatu a vea le whaolataga ke wiso, o se awale te whai, e te whaitio ai, mai whaleanga ai, o leo wa mai ele fe au wha manatu. O leo wa mai a tātou le tai au le nei, pe ona whai mai le apostolo le mtau po elua, tu se ale Timoteo mo Timoteo mtau po elua, au ronga whai ipunga. Tolu whalima, o lona fina ngalo ia whaolaina tātou uma, ma ia tātou loa le lei o ia ilana upu, ona o le tangata lea o Yesu Keriso. A whaila tātou te loa o ia ile mea lea, ona a vela o tātou o se whanau atamamai, ma se whanau poto. Tātou te ola manu maloina lona fina ngalo. Awa nei tau salaina i tātou, pe tau valeina i tātou, le mea lilo ma le mea lofa silio le atua e ala lona nganga wa mai, fo ai mai e whaasino ala ia te tātou, e wha manatu, o ia tapena le kalesia ina ia, a vea le kalesia o se kalesia le ilale po nale manum. Tasia me manuminumi e le kalesia, o le ola. O le ala wa wha manatu le fe au, a o manatalia e au le malama, ai o toi whaia me lea, whai mailo tala tusia, a mareko ele ai so ua wanoa. Ai awane ingalo ya te oe lona fina ngalo pe ona wha manatu tu se Timoteo mta mua lua le mta upu. A lona wha ipu e toru whalima o lo au mai ele wha manatu o lona fina ngalo tu pito lea ia wha pena ona wha olaina umatangata ma tātou loa le lei. Ma tātou loa le mea moni le upu moni e ala i le tanganta lea o Yesu Keriso. O Yesu Keriso lona ingoa. I le tae ao le nei. O le whamanatu le sa moa le nei tae. Whamanatu ia tātou mai tonu le ainga. Te leo tala noa atu se ingoa o se kalesia. O le tala noa atu o tōru. O le whanau tātou. O le tātou tupuanga, o le tātou whaatutuanga, o le tātou whaasinomanga, o le tātou mtawhai o tausi. E ngā lulue whaatasi umai ai, a wale whina ngalo lo tātou wali o Yesu Keriso. A walo na whinga ngalo ina ia, vi ia o ia i mea malawa peo na tātou iai. Whamai ia, maila na whaamatalanga i le nei tae au. A wao le mea le leilea, ma le maalia i lumo le tātou whaola.
le atua o le finangalo ina ia whaolaina tangata umalawa, ma ia o ina iloa le leile upumoni a wato atasi, le atua to atasi fo le puruwanga i le atua ma tangata o le tangata o Keriso o Yesu Keriso lea o le wheau nā mo le nei aso o le whaamoe moe fo e nā mo le nei tai au sa moae ma le atunu pele ai maise le ainga whaatua le au Kerisiano o le whaamanatu ngā e le o le wheau tu silima e le o le wheau e whaapenana whaasino sino atu e le o le wheau e whaapenana tausala o le wheau moa au le tautala mō tātou uma whaamanatu awane o tātou iai tutono le malamalama ma tātou toi ola ina le malo le lo langi o lo na whaia lana ngā luenga o le tau whaaleanga, tau whaasese o le whaapenana whaatupu o le to sao le atua o le whaatupu o to sao le atua te lo oe ina ua maile nuu mata upu e lusu malima tusia numera o maile malanga numera lusu malima o maile malanga o mai ia o oloi nai mo api fai mai ua faita anga i ngale nu te lo oi o tupu le to sao le atua fasioti luas fulu wafe man tupu tangata na mariliu fama ai ma le tangata Israel ma le tena mo api o mai au titono o le fafita fai mai o tilo atu fineas o le talio e me lua tu tamale ma le tau sungu ia tau parpala aki le parpala fe me fto a to ai i le to sale te lo oe ese le ti ngalo na fina ngalo ta ti ngai me ti ngai sa le lo sa vai e pele le atua i la to a o vinga fa ali ese le ava le fa lo te lo sa mo le nei tai mo le tunu pere te lo e sili atu na lata le fatu le atua ia te oe le tangata ua whaoreina. E leo na usa moa, ma le lalo langi a atua whaoreina. Te loe o le pele na le atua le lalo langi. O whaatusa langa wa suri whaatasi oe ma Keriso. Wa ainga whaatasi. Wa ngafa whaatasi i tā ua. Te lo oe o le pele nise. Tofi ia tūlanga o le malo fe me oe ma o le tupu mo staulanga o le malo le atua. Aisea, ono Yesu Keriso le. Wai e le mana ia. Wai e le fi le lofa ma le anga le leo le atua. Lo fata ota mai. Ai pangalia, e le ma whaia tangata o le ia. Whaia se awala ma le lofa ma le fi le mo. E fia ai lo fina ngalo. Tanga vea oe se tangata e whaafia le fina ngalo le atua. Te roe nga whaia le tama le wha mai tale tu spai ua fia. Ngana whairwhia ngai ngale atua o le atali o a lona whanau le tama le wha mai e toi wha mautu wina le whia ngai nga o le osi taulanga e lunga ya te oe malau whanau. Nga ua whaia. O lo whaia lau le fina ngalo le atua. O lo wola ma lo tau fi mawina o lona fina ngalo. Ese le manaia. Ia whaamania tele le atua le tai au. Le afo se upu wa whapena o na le tautamali le whafonga. Ia mahangalo. Alu ave whale lafo nu le ainga. Ta ofila na upu mo oe maa. Ta tu woso le leiwa yaso. Whaamania le atua sa moe le neia. Whaaptailo taimi whaavanoa. Wa tu mafuta mawhailoa ia whaamania tele le atua tiute mawhaiwa toe. Ia tau tai pelo na mana whaawau whiau mga luenga se ia whai u le nei aso ono Yesu whamanuia le nei weekend le anga iatu i le alofa malanga lei o le atua tātou whai u le talo e u le whiau o le nei aso moli le vi inga whamangalo se upu o le o iai le wha malamlamanga se ngana foi o le tonu whamangalo o le whaatonga whamanuia ma whaalo tutele ma whaamalo au i lau au le nei aso. So se waenga le nei aso na maua mai ei la tau le pokalame ma le upu o le nei aso. Ia moli atu i lau fio la tau loto awa nei tuina se file mu
ia ngā lulua se I toi ati ai ma toi whangu pai o whapenana mātou wola whamangalo I mātou whamanuia so mātou atunu tiute mawhaiwa so se awala lo whapenana ngā lulua ina le nei aso ia iei whatasi malo wanga le lei talo whamanuia lo mātou po kalame TV a mesera wa ona whaatonu sunga whengainga o whaitu whape foi no foi alu manuia le ali ia au na le antolo au tō mai mai se po kalame whaasolo le nei weekend ma le nei a solo mātou tamai ta whera u whaunga ma whaaula u whamanianga lunga la wo whainga luenga mai se tono le nei ala leo I alo walofa ma foi le vi inga tu mau pele whaatau wa mo lau whe au mo lau ngā luenga I lou nei tangata o Yesu o mātou wole wala awa tuai nei amen e amen ia whaasoi fo ia mai manuia le weekend ia foi le nei aso whaatai Your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't